Malo pričajte. Znači, di ste sad? U kojoj ulici? Vladimira. Pa tuđi bojma ne mogu. Kako? Ko je rekao Bojko? Ko je rekao? A? Ovo su. Duški gangsteri malo. Da budem iskren prema sebi, a onda i prema vama. Ovih dana osjećam se odlično, prepun sam elana. Zadovoljstvo opet raste, a pesimizam pada. Ne znam da li je to produkt slučajnosti ili rada. Slučajnosti ili rada, to je sada manje važno. Ne ispuštam mikrofon iz ruke, držim ga snažno. Jer dosta mi je pukih priča i lažnih osmijeha. Pun mi je kurac podsmijeha, cinizma i osveta. Ova je lirika posjeta svakom ko se ovako osjeća. Napisana danas, najljepša vremena posjećar slonga vita brevis. Potpuno se slažem i moj je Hipokrat pravo. Iskreno ti kažem, umjetnost je duga, a život je stvarno kratak. Počivaj u miru, hvala ti za taj podatak. S njim se ustajemo ujutro dok prozor obasjava.